Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro gini gilong ki khubor bam tagasni. Hato ka jila ka don kamu ya ka ILP kumbadawa ki seng balang kat ba ka sarkar par kampensha la ki skor. UMP ka Raja Sabha u Dr. W.R. Kharluki udan ban ong kan long ka bashitam ban penbor ya ka sarkar pedeng bakan pentroi kamno mardor ya ka inline permit ILP. UMP habaythu shakilat pathai khubor klem ka jingdan bun kinong mikman baklan na kathan shatei lammi ngi kan long ka bashitam ban penbor ya ka sarkar India. Kumjo ban penrung ye kaktin khasi bat garu ha ka kernet ba prajong kariti sanchar kari don kam ka jingye trailang hoot ke ying dorbar thawan ka jilla kala menjur da kawi kasur haba ya ka resolution ba ya dei bat ka ILP ba kaktin khasi bat garu na kalyang jong ula jukran ye kini ki kam na lor ki wei ki MP na ki wei ki jilla ha parliament na kapor sha kapor. Menta umtim wat lada udairu na kaseng NPP kumu MP ula tenru si tenru ndoi ka sarkar prengkam ai satya. Ngidon kam ye ka jingdan bun kinong mi khmat ha parliament ka bangila persang kum ka NPP ndoi ngimyo satya. Ngidon ye ki MLA ndoi om ki MP. Kanlong ka ba e shibun kat bangim pat don ye ka sur ka baklan ula benram. U Dr. Kharluki ula ong ka Arunachal Pradesh Nagaland kilayo la slembha. Ka Manipur kelayo dangshen berkesorkar India kelaong badai namar bakimdon ya ki District Council lane kumtahi berkumta kela ai ya ka ILP. Ka ILP dina duk kapor basensyar keri bilan berkapor ke sorkar bilan. Ka ILP kelong banyadai ki brio banwan nashabar syaki jaka jongi hendai menta kelaya pher. Kelong banyada ya ki riulum. Hot day bang perkesan ke parti bejong, but kawai ke parti ni ke North East dengan sem bagano kono sem di how the bang banyak fight issue jong mentan nakano betul lah pas lah kano kena dah assembly jong ni ke ILP kan nak mama betul. Kita tahu sebab satu kalau Tahu lang bang yung teli ni dan bor. Yung teli dengan yo Hasan Arfo MP na North East Kumakan ni coalition politics sila ada ke bor bela ban penhak sarkar ban penjeng sarkar mat politics datang kita ILP lebih sim kita galan gini ke Arunachal Pradesh barok lah nunduk suaban yo independence keladon ILP baki ba ke wandra ke government nunduk ke por paring gini keladon baki dihendak tangga Manipur gini bela ada ke berang suo sen dari Manipur tinggal dengan bakalang apa itu Home Minister orang mungkin dan District Council nama bertanya ILP ke ILP. Dah ada. Pi banyada kita beri itu daya ILP beyond ILP tu kebiang ni. Mana? Bah. Benak pen kau angu ke Delhi tang ketan. Nak ni ke Thailand ni jom ke India ke jom ni. Kamu ni don ke rulum sini kemudian kita ke indigenous people. Dan ye teli gawe nang tang yo ban pha ko bon ong stay na ka arsan MP tong in the pha tang khatsan khat re muru la don ko voice de mai ko man tang le ka jong te ko mut skut ha ta ka ayu ba Kalau pilih balik ke jenderal wajib ke HWC kulan kendu IP hak di kakam nikil. Em kata no ong ini si shop bro la ni pi bro klai keren ni and the let's say si kendu kita even bila bani kendu yo help minister ikan isi pada